U Srbiji samo 35% domaćinstava ima kanalizaciju, što nas svrstava među poslednje zemlje u Evropi po broju ljudi koji koriste kanalizacionu mrežu. To znači da se otpadne vode izlivaju u septičke jame ili direktno u reke, potoke i jezera, što predstavlja veliku opasnost za naše zdravlje i životnu sredinu. Plan države je da je u narednih 8 godina poveća broj korisnika, tako da 2019. 65% domaćinstava bude priključeno na kanalizaciju, kao i da se izgrade postrojenja za preradu otpadnih voda, za što su potrebne milijarde evra. Ali i kada se uz pomoć fondova Evropske unije izgradi kanalizacija, treba ubediti građane da plate priključak na kanalizacionu mrežu. Kakvu informativnu kampanju u tu svrhu su sprovele nevladine organizacije u Kuli i Vrbasu, za Evronet otkriva Goran Janićević. Stanovnici opština Kula i Vrbas dele sudbinu većine građana Srbije koji nemaju priključak na kanalizaciju. Drugim rečima, veliki broj domaćinstava u ovom delu zemlje ima septičke jame koje se zbog visokog nivoa podzemnih voda na proleće ili jesen izlivaju i predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi. Pokušavajući da reše ovaj veliki problem, lokalne vlasti su u saradnji sa nevladinim organizacijama pokrenule kampanju Priključi se na kanalizaciju. To je kampanja stalna, znači kampanja koju mi već 8 godina sprovodimo zajedno s našim partnerima i uz promenjivu podršku različitih subjekata iz javnog sektora. Ono što imamo sad već u jednom lepom kontinuitetu je saradnja sa lokalnom upravom. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže finansira se iz budžeta Srbije i Vojvodine, kao i donacijama Evropske unije i vlade Holandije. Lokalne vlasti planiraju da izgrade kanalizacionu mrežu kako bi se većina domaćinstava u naredne 3 godine priključila na kanalizaciju, a za to vreme biće završeno i centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz Kule i Vrbasa. Interesovanje građana je trenutno na nižem nivou, međutim ono što je značajno to je da je vlada Holandije i holandska ambasada takođe svojim programima učestvovala u podizanju nivoa svesti kroz 2 akcije. Jedna akcija je Sačuvajmo kanal, a druga akcija je bila Priključimo se na kanalizaciju. U opštini Kula kanalizacija se ne izliva u Veliki Bački kanal od kada je to zabranilo preduzeće Vojvodina vode koje upravlja kanalom. Otpadne vode iz domaćinstava se zbog toga izlivaju u mali kanal koji prolazi tik pored kuće, što je ljudima koji tu žive napravilo još veći problem. Zoran Veselinović iz Kule kaže da je smrad nepodnošljiv, a da sve više komšija oboleva od plućnih bolesti. Da li verujete da ljudi još nisu svesni toga da će dobiti i kanalizaciju, da će se i rešiti pitanje smrada, da će se i rešiti pitanje otpadnih voda. Ljudi još nisu svesni da će to sve dobiti, jer znate kako sad u našem narodu ide, dok ne vide, ne veruju nikom. Cena priključenja na kanalizaciju je u proseku oko 200 evra i za sada većina građana zbog loše ekonomske situacije nije spremna da plati ovu sumu. Lokalne vlasti najavljuju pomoć, ali pre svega za najsiromašnije građane. Mi trenutno ne forsiramo ljude da se nakače na kanalizaciju, jer i dalje kanalizacija zagađuje okolinu. Što znači čekamo onog momenta kad centralno postrojenje bude završeno, tog momenta ćemo vršiti pritisak i vršiti i pomagati građanima znači da se priključe, jer od tog momenta više kanalizacija nije zagađivač nego rešava probleme. Informativne kampanje koje pozivaju građane da se priključe na kanalizaciju i ne zagađuju Veliki Bački kanal dale su dobre rezultate i prema zvaničnim podacima nisu zabeleženi slučajevi da građani bacaju veće količine otpada u kanal. Ljudi se, odmah da vam iskreno priznam, vrlo teško pokreću. Vrlo se teško pokreću. Prvo su se priključili oni koji imaju problema sa svojim septičkim jamama. Znači, postoje depresije raznorazne na samoj teritoriji opštine, gde na nižim terenima sigurno da ljudi imaju problema sa prelivanjem. Kanalizaciju najčešće nemaju stanovnici prigradskih naselja i sela u ovim opštinama, gde po pravilu ima mnogo nezaposlenih ili su plate manje od proseka. Zato, osim informativne kampanje, lokalne vlasti treba i da finansijski pomognu građane koji nemaju novca da se priključe na kanalizaciju i omogući njima da osete da živimo u 21. veku. Kada je reč o prečišćavanju otpadnih voda koje se izliju u kanalizaciju, samo 6% se prečišćava u skladu sa evropskim standardima, dok se preostali s 94% ili ne prečišćava ili se to čini na nedovoljno kvalitetan način. Tako se zbog neprečišćavanja industrijskih otpadnih voda svake godine u Srbiji u prirodu izlije preko 40.000 tona otrova i preko 2.000 cisterni hemikalija. Podatak je Ministarstva za zaštitu životne sredine.
Gledali ste još jedan Euronet.